Di napalabas, gapot saan apan nakaamon ni Elisa ang nadugtalanan ni Tuna ti relasyon da kenjurin, impilit na ti simbrek. Ket idin taadda iti opisina da. Nasdaaw, tasabali metten ti ornos ti opisina da. Agingga adimteng ni Tuna, ket kastaunay pungtot daytoy idi makita na ni Elisa. Papagayam, denggan tituloy tinobela tayo anapauluan. Siit iti barokong. Apay nga ta sa malimatan ti oras dito anak ti opisina. Pati to'y lamisahan ko. Sa bali ba yan ti ayan na? Ada ni Ma'am Chona. Sigurado lagi ti maragsakan no makita lang at tagon. Aday taso marakan dito. Good morning, Ma'am Chona. Good morning, Taro. Tinumpata, Ma'am Chona. Ay, kaslam konsensya mo itong pakanpanan. Arin mo, Arin. Elisa! Elisa! Saan ako ngayon kaskaso? Napanan iti kalsada. Nagure nga tayo tilukan na nga gawid. Sana mabali na pumanaw asaan kami ang makapaglinawag. Surotek! Ay, patak matanti baso nga igan ko. Bigla nagtibayo ak. Diyos ko, handan sa matanda ka sa napasama kiti anak ko. Masapul nga wagak ni Elisa. Amuak ti kasasaad na iti opisina na. Ni Elisa. Agriring mat ti cellphone na. Yorin, iho. Sino kiyang awagam? Ni Elisa, daddy. Paipakamok ko ma. Nga amon ni mami ti relasyon mi. Ngam mat sumungsungbat. Idin to tagriring ti cellphone na. Ani? Ti amok man ket naipakamom idirabi iti pan nakaduktalin ni mamim iti relasyon niyo, iho. Saan, dad? Tas si babarte kakmat ngamin adimtang idirabi. Sa itay bigat, kinasarita na akmanan ni mami. Iso adyak manan na iawag kin Elisa. Ang kasano nga roden no simrek ni Elisa yung opisina dakit dangaran ni mamim. Ha? Nagpaiso. Saan ang mabalin na dangran ni Maming Elisa? Ikarigatan nga awagan niyo. Saan ko nga rin ang makontakan, daddy? Nga, mapan nga tayo iti trabaho na. Awagak na ante Criselda. Kat amok, nung natuli mutlaan ni Elisa, asimrak iti trabaho na. Kan, matitiling ak iti panagsasagit mo. Umanay ka, ti arason ti panaglagan ko iti trabaho. Tapno ng randak, ma'am. Sumardeng kan ko, nak. Saan ati panaglangan mo iti trabaho ti rason no apay ati nung paka? Anya nga rohan. Anya ti basol ko kada kayo. Nadagsan ti basol mo kanyak. Anya ti basol ko kada kayo.
Idin to ta nagbalinak mata na sayat nga empleyado. Kaya't mo ama-amuan? Wen, ma'am. Ano sakit nunay tinakam ko, iti panangdangaran nyo kanyak. Pwes, ti panakiinayat mo iti anak ko, ti dakkel wano na dagsa na basol mo. Anya, Huh. nukas na. Amo yun, ma'am. Wen, agpapada kayo amin nga ulbod. Sino tinakamuan niyo, ma'am? Asana na naskan nga ibagakan ka no asino tinakamuak. Ayop ka. Ambisyo sa kalauray. Amom asaan ka akayat a para iti anak ko. Saan ko akayat a may kamang ka iti pamilyami. Ngam nakiinayat kakit din iti anak ko. Apay, awan ka di karbangan tikas kanya kamay sa anak ko, Rapay. Nga gayat itibak na nga kaskin ni Joyin. Pulos nga awan ti karbengam. Saan ka ama ikari iti ka anuman. Kan, ibagakan ka. Saan to amabaling nga agtakab ti pino kan sabsabot. Iso nga aday wam ti anak ko. Ay ayatak ti anak iyo. Sumardagan! Amok at ilang kinabak ng mythical kalikagumam. Iso na kinayat ka kinichurit. Saan? Saan ngagpay sunay ta, ma'am? Sumardagan ko nakma. Di kan agkalintagan. Ha. Isinamon dyan ako. Umadayo ka kan na. Diyak marami ta sinaan ni Joyin. Onira. Ay ayatak ti anak iyo. Ha. Ha? Naulpit kayo. Naranggas kayo. Kimanawan. Payagas ti mariknak. Marorodakan ko anang. Gapoy ti panlakinayat na kinijurin. Datong pakmanan iti namin doa. Apay nga yakas na pagbabawyak na diyay ngay naramid ko. Pwede ti kastoy. Sapay la kuma. Tamaawagak ni tatang. Kayat na amapan kita ni Elisa iji opisina da. Kaslag timtimpayo akpay la. Sipod na ibataktig iga makitay abaso. Saan mo't nga agring ti cellphone ni tatang? Ti cellphone ko mat tinagring. Sapay la ko matati anak kun ti umawawag. Ni mat kayam, Jorin. Hello, Jorin. Agyaman ang tasinong bata niyo ti awag ko, auntie. Anya ka di ti bagam kanyak, tay maawag ka. Kaya't ko lang nga sa lutsudan. No pinalubusan yung matlang ni Elisa anapan iti trabaho na iti opisina. Juan, kapilitan na pinalubusak. Taagragot mat amapan agtrabaho. Anya? Sige nga rodan, auntie. Bye. Inidap na ti cellphone na. Apay akas la madandanagan iti panangibagak a pinalubusak ni Elisa anapan nagtrabaho. Diyos ko, adansamot tan madi anapasamak. Tinasayat. Inakitaan si Elisa iti opisina da.
Jorin, paparanta kas taon iti apura malimugan iti kutsem. Inakay opisina da Elisa, Daddy. Ha, apay. Pinalubusan kalimot laing ni Crisilda ni Elisa ang mapanagtrabaho. Uwan, Dad. Ha, Diyos ko. Ang mga noon niya tiramidin na ni Elisa. Gapo iti pa nakaduktali ni Mami miti relasyon niyo adwa. Isungarod ng inak kitaan, Dad. Sige, Dad. Inakon. Sige, iho. Sapay na kumatasan adang ran ni Chuna ni Elisa. Hello, Griselda. Apa yung imawag ka? Gabutang pakuyog ako makan ka. Saan ko nga minamawagan ni Tatang? Sa dino? Iti opisina da Elisa. Anya. Apa yung pinalubusan mo't lang nga pa nagtrabaho? Wan, nga madandan agan akmatan. Isungay na ko makitaan iti opisina da. Saan ka makuyog? Anya? Adda, kiti balay di kasinsin ko. Sang-sangpot na nagapo jabrod. Madama, ti panagparti mi ti baka baboy kalding. Anya? Kumita ka langan, iti sa bali, amang kuyogin ka. Ay, Ban Victor. Saanan? Sa bagay, uray matkit di may sak amapan. Matilagayam. O sige nga rodan. Dotar Aramida. Bye. Sige, Dominic. Mas tawag ka na gitu. Amin talagid din no masidag kanyak. No panunutin. Anya nga iti bibiyang ko kadakwada. Pulos namnamain. Ang maalamit ni Ma'am Chuna, hindi magdangaran kanya. Ang nagsarta nga tricycle iti batok ko. Elisa? Ninanang. Anak, apay nga da ka dito yung ruarte opisina yo. Apay nga. Agsang-sangit ka. Apay, anya tinapasamak. Agsao ka. Batam ti saludsod ko. Tinangrenak ni Ma'am Chuna. Nanang. Anya? Naranggas gayam ni Ma'am Chuna. Ayom? Gapo ka di iti panaglangan mo iti trabaho? Iswa dinangran na ka? Saan, Nanang? Sana dahi tati makagapo. Anya nga, Rod? Gaputan na amuan na ti relasyon may kinitsurin. Anya? O, Nanang, katgapoy ti pungtot na. Tinungpadak kiti namitwa, danas. Saan ang mapalin? Sipod kinaubing mo. Di ka pulos na karaman kanyak iti uray pitik lakuma. Sakay pasan na. Dinangran na ka ni Chona. Oh, dak mapalapas na ito. Nagtulungan iti opisina may ngayan ni Ma'am Chona. Nanang! Nanang, mabiglang! Nanang! Sapay kumata maawagak ni siya. Ibagak na umaylangan dito opisina. Agun-un iti cellphone na di nakmot sumbatan. Chona! Crisilda!
kalatan dito opisina? Bastos! Asino tinagpasterkan ka? Awan tinang pastor kanyak. Ngamkit di simre kaklatan. Ayup ka. Ipatam ti buko. Guardia! Guardia! Saan pa'y kalimtang ti kungkunam ang guardia? Iso akalbun ka ita. Ibatanak! Ayok ka! Adan ti guardia. Aray ko! Saan na aday ta? Idumudum ko! Siyempre karatan dito. Mami! Ibatan niyo ng tigas nila! Jurin! Nanang, umay kayon! Umay kayon! Umaw-awag gayam itay ni Auntie Chona. Jakmat nang nagtipanag-ring ti cellphone ko. Tadakmat itay itiban nyo. Anya nga tati ibagana. Tinasayat. Siya kung ti mangawag ken ka na. Amangan mat no adda na patag nga ibagana kanya. Iti ka ano man! Diyak kayatan na makita ti panagrup-rupa yung agina! Ayop kayo! Mami! Gusto detan! Nakadayudan! May saka pa eh. Imbis at tulungan na kita idumdumudum ko ni Criselda, inakal na kit din. Gaputa nakakaasi tinamay anyo kina Auntie Criselda. Nakitak nga at dagarumyad itirupa na. Gunggo na na. Kan uray ni Elisa. Nakitak alimabaga pa'y tiag sinumbangin na pingping na. May samot na jay. Anya tinaramid yung kinkwa na, Mami. Saan mo nadamagan? Ibagayo no anya tinaramid yung kin Elisa. Di nakbugkawan! Tinungpadak man. Kapot at siya kaya ti padang bugbog ka mo kanyak. Siya taylaang ti inam. Anya ngamin tinaramid yung kin Elisa. Anya, Mami. Di mo ka di nakita? At datay amin itay ditoy. Tinongpak iti namin doa daras. Bulag ka kade, ha? Anya. Oh, kasla kumilaw ti panang kitam kanyak. Gaputa makapung tutak unay kada kayo, Mami. Sige, no kapungtut nak. Di mo kunaan atong taan nakmat akas iti panang tungpak kini Elisa. Saan, Mami? Jak maaramid timangdangran kada kayo. Adi, parsak mo ti flower base. Makapung tutak unay. Oh, Juren! Saan ka pumanaw? Agsubli ka! Juren! Awanan tinibyan niyo. Nga unay i-jemper na tayo papanak. Nita! Juren! Juren! Ipatandak! Kagurgura kayo! Oh, Naibagak idin kada kayo. Nubyangan dang. Iti pakasag ng tipusok. Mapukgawan kayo manan iti anak. Juren! Juren! Ayo pa Chona. Talaga karasaan. Nanang, pangaasiyo. Pagkalmaan nyo, kumantalik na yo. At datayong dito balay. Makarman tulat ta kadagiti aramidan na. Doon. Di kay kumanag ilunod akasta. Sige, mabit lang. Tinak mangalay ti pangagas ko iti garumyat ti rupayo. Sadan. Awan anyaman na daytoy. Ang napanasakit ti dayta. Maibturak ti sakit na. Tanakar
Klaro pa'y tinaramid na idi. Ha? Apay. Anya ti inaramit kada kayo ni Ma'am Chona, nanang. Ay, kukwa. Ada ka tilim-limat yo. Panggap ti ni Ma'am Chona, nanang. Nagimas ti harat. Lukas to yung ada problema. Nanais ka. May saman pa'y abuti dito'y. Kaya't ko ti mabartag. Kaya't ko nga iliw-liwag dagiti problema. Nga uray no apagapaman laan. Ay, barakos ta. Nasakit unay tinagam ko. Kadagiti mapaspasamak iti biyag ni. Iso kayat ko ti mabartak. Hello, Shasha. Agyaman tayo mawag ka. Walanti, namin, nakita dagiti Miss Colio. Iso siya kung timawag kada kayo. Mabalin ka di nga umay ka dito opisina. Anya? Wala ngam... Adan samot ni Elisa dita. Kat kaya ti umay dita, auntie. Awanan, nagawi din. Anya? Apa yung pinagawid yun? Gapota inikat ko na sekretaryak. Anya? Apay? Ado ti sana nasayat na napasama kiti umay na itay dito opisina. Isoasan ko na kaya at nagtrabaho pa'y dito eh. Gapo ka di kan ni Jorin? Wan, Wala nga... Awan mo't ni Jorin dito opisina yun. uray pa'y. Nudyak ikata ni Elisa iti kumpanyak. Kasi diglata, uno ka na yun lata, ti pa nagkita da ka ni Jorin. Sino nga ron ti sukat yung kan ni Elisa, auntie? Sika, ti kayat ko, asumukat kan ko ana. Anya pa'y dagiti sumarno a mapasama. Gagayem, denggan inton bigat tituloy tinubila tayo ana pauluan. Si iti parugong.